Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kenya. Ninde uzahangamura Perezida William Ruto mu matora ari umwaka utaha? Iki si ikibazo cy'ubunyamakuru wa BNB Kigali FM muri agaseke k'amakuru kiribazwa n'ikinyamakuru Daily Nation n'amafoto y'abanyapolitiki baremereye mu mashusho cyaturiye kiti mu gihe Kenya yitegura amatora rusange umwaka utaha. Abarwanya ubutegetsi bari mu biganiro bikomeye byo gushaka umukandida umwe uzahagararira ihuriro ryabo mu guhatanira umwanya wa Perezida wa Repubulika ya Kenya. Mu banyapolitiki bakomeje kuvugwa harimo Kalonzo Musyoka, Martha Karua, Rigathi Gachagua na Fred Matiang'i. Buri umwe muri bafite abayoboke n'inkunga ya politiki ashobora kwifashisha, ariko ikibazo gikomeye n'uburyo bazumvikana ku muntu umwe ushobora guhuza impande zitandukanye z'abarwanya ubutegetsi. Inkuru ivuga ko ari ibiganiro bikomeje hagati y'amashyaka n'amatsinda atandukanye agamije kwirinda ko amajwi y'abarwanya ubutegetsi yacikamo ibice, ibintu byafasha Perezida William Ruto kongera gutsinda amatora. Abasesenguzi ba politiki muri Kenya bavuze ko kugira umukandida umwe bishobora kongera amahirwe yo guhangana n'ubutegetsi buriho muri iki gihe. Hari kandi impaka ku buryo umukandida azatoranwa. Bamwe bashyigikiye amatora y'ibanze cyangwa se ubushakashatsi bwigenga bwo gupima uzwi cyane mu baturage, mu gihe abandi bifuza ko abayobozi bakuru b'amashyaka bagirana amasezerano ya politiki kugira ngo bumvikane kuza abahagararira. Nubwo ibiganiro bikomeje haracyari impungenge zishingiye ku nyungu za politiki za buri wese, inkomoko z'uturere n'uburyo bwo kugabana imyanya y'ubutegetsi mu gihe habaho intsinzi. Ibyo nibyo bituma ikibazo cy'uzahagararira abarwanya ubutegetsi kigikomeza kuba ingorabahizi muri Kenya. Abasesenguzi bavuze ko icyemezo cya nyuma kizagira uruhare runini mu kumenya niba abarwanya ubutegetsi bashobora guhangana na Perezida William Ruto mu matora y'umwaka utaha cyangwa se niba bazinjira mu matora bacitsemo ibice. Perezida William Ruto abamurwanya bamaze guhimba amazina nk'ay'intorezo ubaye utabye uri mu Rwanda aherutse kwifatira mu gahanga abamurwanya, avuga ko umuntu hari ku rwego rwe ngo bahangane yari nyakwigendera Raila Odinga. Abasigaye bose ngo abantu batazi gutandukanya indyo n'imoso. Uyu mugabo uzwiho gukina politiki ya bucece agashyira ibintu bye ku murongo, avuga ko gukanda atababariye abamurwanya baciye urwaho. Nk'ubu ikinyamakuru The Standard cyavuze ko abantu benshi bo muri Kenya baherutse kurekurwa nyuma y'igihe kirekire bari ururengero, bavuga ko bahuye n'ihohoterwa rikomeye n'iyicarubozo mu gihe bari bafungiye ahantu hatazwi. Abatanze ubuhamya busa bavuga ko bajyanwaga mu mazu yitaruye, akenshi ari mu mashyamba cyangwa se ahandi yitaruye abaturage. Nk'uko ubuhamya bwabo bivuga, bafatwaga bapfutswe amaso, baboshye amapingu ku maboko, bagafungirwa mu byumba bitandukanye batemerewe kuvugana n'undi muntu. Bavuga ko bahabwaga ifunguro rimwe ku munsi, rimwe na rimwe rigizwe n'imboga zitetse gusa, kandi bakaryama hasi nta kiringiti cyangwa se ibindi bikoresho bibafasha. Bamwe bavuga ko bakubitwaga cyangwa se bagakorerwa ibindi bikorwa by'ihohoterwa mu gihe cy'ibazwa ryabo. Bavuga kandi ko bari babarinzi babageragaho kenshi babaza ibijyanye n'imyigaragambyo, ibikorwa bya politiki cyangwa se ubutumwa batangaje ku mbuga nkoranyambaga. Inkuru yasohotse mu gihe imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu muri Kenya ikomeje gutangaza impungenge ku bivuga ko hari ibikorwa byo gushimuta abantu, kubafungira ahantu hatazwi no kubakorera iyicarubozo nyuma y'imyigaragambyo yabaye mu gihugu. Komisiyo y'igihugu ya Kenya y'uburenganzira bwa muntu yatangaje ko yakiriye kandi iri kugenzura amakuru ajyanye n'ibura ry'abantu ku gahato, iyicarubozo, ifatwa ridakurikije amategeko n'ibindi byaha bishinjwa inzego z'umutekano nyuma y'imyigaragambyo yo muri Kamena uyu mwaka turimo. Ku ruhande rw'imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch hagaragajwe impungenge ku byaha by'ishimutwa, kubirirwa urengero no gutoteza abakora ibikorwa bya politiki cyangwa se abanenga ubutegetsi. Iyi miryango yasabye ko hakorwa iperereza ryigenga kandi ko ababigizemo uruhare bose bagomba kubiryozwa. Mbabwire kandi ko ababyeyi bafite abana mu mashuri yisumbuye muri Kenya barahiye bakirenga ko badashyigikiye umugambi watanzwe n'abayobora amashuri wo kongera minerivare. Bavuga ko byavuna abatari bake bari basanzwe bapfundikanya igihe bayazamura, kuko basanzwe bahanganye n'ikibazo cy'izamuka ry'igiciro cy'ubuzima. Muri iki cyifuzo amafaranga yishyurwa n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ya leta cyane cyane ay'igihugu ashobora kwiyongera cyane. Hari aho byatuma amafaranga y'umwaka ava ku rugero rw'ibihumbi 53 birenga by'amashiringi akagera hafi ku 87, bivuze inyongera y'ibihumbi 34 by'amashiringi ku mwaka kuri buri munyeshuri. Abayobozi b'amashuri bavuga ko amafaranga atangwa na leta atagihagije kugira ngo amashuri akomeze gutanga serivisi z'uburezi ku rwego rwifuzwa. Bavuga ko ibiciro by'ibiribwa, amazi, umuriro, ibikoresho by'ishuri n'ibindi bikenerwa mu micungire y'amashuri byazamutse cyane. Ku ruhande rw'ababyeyi bavuga ko ubukungu bukomeje kugurana kandi ko kongera amafaranga y'ishuri ku rugero nk'urwo bishobora gutuma abana benshi bahagarika amashuri cyangwa se bakirukanwa kubera kubura ubushobozi bwo kwishyura. Abanyapolitiki bamwe nabo banenze icyo cyifuzo, basaba ko niba hari impinduka zigomba gukorwa zakorwa buhoro buhoro kandi hakabanza kurebwa ubushobozi bw'imiryango. Bavuga ko uburezi bugomba gukomeza kugerwaho na bose kandi ko leta ikwiye kongera inkunga itanga aho kwimurira umutwaro ku babyeyi. Kugeza ubu icyo cyifuzo kiracyari mu rwego rwo kuganirwaho n'inzego z'uburezi kandi nta cyemezo cya nyuma kirafatwa ku bijyanye n'amafaranga mashya y'ishuri. Hanyuma ariko kandi video yasangijwe ku mbuga ya Senateri wa Nyandarua John Metu yateje urondogoro rw'ibitekerezo nyuma yo kugaragaza umugabo usa nawe ku buryo butangaje. Muri iyo video Metu agaragara ahagaze iruhande rw'uwo mugabo mu gikorwa rusange, abantu barabo bagaragaza gutangara no guseka kubera ko bombi basa. Senateri ubwo yagaragaye yishimye ndetse akuramo ingofero kugira ngo abantu babashe kugereranya neza isura yabo. Nyuma yo gushyira iyo video ku mbuga, Metu yayiherekeje amagambo yo gusetsa agira ati, "Iyi campaign y'uko mambo today I met Senator Kuba Metu," ashaka kuvuga ko yahuye n'undi mu Metu usa nawe
nawe. Abakoresha imbuga nkoranyambaga muri Kenya bahise batangira gutanga ibitekerezo bitandukanye. Bamwe bavuze ko abagabo basa nk'abavandimwe, abandi bavuga ko ari nkaho umuntu yahuye n'ishusho ye bwite. Hari n'abayoje niba atari umuryango umwe cyangwa se niba umwe atari kopi y'undi. Iyo video yakomeje gukwirakwira cyane kuri internet yinuka imwe mu nkuru zavuzwe cyane kuri uwo munsi. Abasesenguzi bavuga ko ibi bigaragaza uburyo ibihe bisanzwe cyangwa se bishakira ibinyapolitiki bishobora gukurura abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga kurusha n'ibiganiro bya politiki ubwabyo. Ku bantu benshi bayibonye iyo video yabaye akanya ko gusetsa no kuruhuka mu gihe usanga ibiganiro byinshi byo kuri internet muri Kenya byibanda ku makimbirane politiki n'ibibazo bikomeye by'igihugu. Naranganije amazi ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika. Banditse ko Miriam Matembe hoza ari minisitiri ushinzwe imyitwarire myiza n'indangagaciro muri Uganda igirijwe imbere y'urukiko rego icyaha cyo guteza amacakubiri. Nk'uko ubushinjacyaha buvuga, Matembe w'imyaka 73 ashinjwa ko yaratangaje amagambo kuri Dick TV Uganda muri Kamena y'umwaka ashobora guteza urwango n'amakimbirane ku banyamuryango w'ubwoko bw'abanyankore. Bivuga ko yavuze ko imisoro yose abaturage batanga ikoreshwa kuba minisitiri w'abagore b'abanyankore. Matembe yakanye ibyaregwa, yasabye kurekurwa by'agateganyo, avuga ko afite ibibazo by'ubuzima, ariko urukiko ruvuga ko icyo kibifuzo kidashobora gusuzumwa ku kanya kubera ko nta bimenyetso bihagije byari byatanzwe. Mu rubanza yavuze ko afite intege nke kandi ko byari bimugoye kugera mu rukiko. Nyuma y'iburanisha, umucamanza yategetse ko afungirwa muri gereza ya Ruzira kugeza ku itariki ya 2 Nyakanga igihe azasumirwa ubusabe bwe bwo kurekurwa by'agateganyo. Ibaye nyuma y'iminsi mike umuryango we utangaza ko ari yabuye irengero mu gikorwa cy'isaka iwe i Ruzira. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jean Ken Rugaba yari yatangaje ko Matembe yatawe muri yombi. Miriam Matembe ni umunyapolitiki w'abagore bazwi cyane muri Uganda, wabaye umwe wagize uruhare mu itegurwa y'iteko nshinga rya Uganda ryo muri 1995. Mu myaka yavuye agiye anenga kenshi politiki za leta ndetse akavuga ku bibazo by'imiyoborere n'uburenganzira bwa muntu muri Uganda. Icyaha cyo guteza amacakubiri giteganwa n'amategeko ya Uganda kandi ishobora guhanishwa ibihano ku muntu uvuga cyangwa se ukora ibintu bishobora guteza urwango cyangwa se ivangura rishingiye ku bwoko, idini cyangwa se inkomoko y'akarere. Nkivuga ku manza muri Uganda, umunyapolitiki urwanya ubutegetsi Dr. Kizza Besigye yatangaje ko adashobora kubona ubutabera mu gihe abanyamategeko bamwunganira bakomeje gutotezwa, gufungwa cyangwa se kubuzwa gukora akazi kabo. Bivugiye mu rukiko rukuru nyuma y'uko umucamanza yanze guhagarika by'agateganyo iburanisha ry'ikirego cy'icyerekeye uburenganzira bwa muntu aregamo Jean Ken Rugaba. Besigye yavuze ko bamwe mu banyamategeko be bakomeye batakibasha kumuhagararira. Yagaragaje impungenge ku ifatwa rya Elias Lukwago no ku kwirukanwa kwa Marita Karua ubwo yari yaje gukurikirana urubanza. Yabaje ko urukiko rwakwitega ko ategura ibisobanuro inyandiko zisabwa mu gihe itsinda rimwunganira ryahungabanye. Abamwunganira mu mategeko batangaje ko bafite amatsinda menshi y'abanyamategeko, ariko ibikorwa byo gufata, gutera ubwoba no kubangamira bamwe muri bo byagize ingaruka ku buryo bategura urubanza. Bavuze ko uburenganzira bw'umuntu bwo guhitamo umwunganizi we bugomba kubahirizwa. Ku ruhande rwa leta bagarira ubushinjacyaha bavuze ko Besigye ifite abandi banyamategeko benshi bashoboye kumwunganira kandi ko kura bamwe mu bayoboye itsinda bitagomba gutuma urubanza ruhagarara. Urubanza rushingiye ku birego bya Besigye na mugenzi we ko amagambo yatangajwe na Muhoozi Kane Rugaba yaba yarabangamiye uburenganzira bwabo bwo kuburanishwa mu mucyo n'ubutabera. Umucamanza yategetse impande zombi gutanga inyandiko zazo mbere yuko hafatwa umwanzuro ku cyerekezo cy'urwo rubanza. Mabwire kandi ko imiryango mpuzamahanga iharanira ubwisanzure bw'itangazamakuru harimo World Association of News Publishers ndetse na World Editors Forum yamaganye bikomeye icyemezo cyo gufunga ibitangazamakuru bya National Media Group muri Uganda. Tariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu, abasirikare ba Uganda bagose kandi bahagarika ibiro by'ibitangazamakuru muri Daily Monitor, NTV Uganda, radio n'ibindi binyamakuru bifitwe na National Media Group. Byakurikiye amabwiriza yatanzwe n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jean Ken Rugaba. Mu ibara yandikiwe Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Nifura yavuze ko icyo gikorwa ari uguhonyera uburenganzira bw'ibanze bwo gutanga no kwakira amakuru kandi ko kidakwiye kuba mu gihugu cyubahiriza demokarasi. Uwo muryango wasabye ko ibitangazamakuru byafunzwe byafungurwa vuba kandi ko abasirikare bakurwaho bikorera. Iyo muryango nagaragaje impungenge ku magambo Jean Ken Rugaba yavuze ku mbuga, aho yatangaje ko atemera itangazamakuru ryenga kandi ko ibinyamakuru bikwiye kugenzurwa n'abashyigikiye ubutegetsi. Abarengera uburenganzira bwa muntu bavuze ko ayo magambo n'ibikorwa byakurikiyeho bibangamiye ubwisanzure bw'itangazamakuru muri Uganda. Imiryango mpuzamahanga irimo Amnesty International, Committee to Protect Journalists n'abayobozi b'itangazamakuru mu karere no ku isi yose nabo bagaragaje kwiyamagana ibyo bikorwa. Bavuga ko bishobora guteza ubwoba abanyamakuru no kugabanya umwanya w'itangazamakuru ryigenga muri Uganda. Mu gihe iyo nkuru yatangazwaga, ibiganiro hagati ya National Media Group n'inzego za leta ya Uganda byari bikomeje hagamijwe gushaka uburyo ibitangazamakuru byafungurwa bikongera gukora. Ku mbuga nkoranyambaga za Uganda hatangaje ko Jean Ken Rugaba ari kumwe na Nduru Mwenda bari mu biganiro n'abayobozi ba National Media Group bareba ko ibitangazamakuru byongera gufungurwa. Minisitiri w'ikoranabuhanga n'itangazamakuru muri Uganda Justin Lumumba Kasure yatangaje ko igikorwa cyo guhagarika ibiro bya National Media Group cyari kigamije gushyigikira iperereza ry'umutekano ryatiswe na Perezida Museveni. Mu itangazo yasohoye ku itariki 30 Kamena, Lumumba yavuze ko iryo perezida ririmo inzego zitandukanye zirimo ingabo za Uganda, ishami ry'ubugenzacyaha rya polisi n'izindi nzego z'umutekano n'impuguke. Yavuze ko leta izatanga amakuru arambuye igihe iperereza
rizaba rirangiye. Iri tangazo ryaje nyuma y'iminsi 3 abasirikare bari bamaze bwagose inyubako za National Media Group Kampala, ibikorwa by'ibitangazamakuru Modern Monitor, NTV Uganda, Spark TV, KFM, Dembe FM bikaba byarahagaze cyangwa se bikabangamirwa cyane. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda mu Kenerwa bari yatangaje ko ibyo bitangazamakuru byafunzwe ku mabwiriza ye kandi ko bitazongera gukora atabanje kubyemerera. Yanasobanuye ko umwana ko atemera itangazamakuru ryenga nk'uko risanzwe risobanurwa. Nubwo inyubako za NMG Uganda zikomeje kugenzurwa n'abasirikare, ubuyobozi bw'icyo kigo bwatangaje ko bwakomeje kugeza amakuru ku baturage hakoreshejwe imbuga za internet n'izindi nzego z'ikoranabuhanga. Hagati ibiganiro byari bikomeje hagati y'abayobozi ba NMG Uganda n'inzego za leta kugira ngo bashake uburyo ibikorwa by'itangazamakuru byasubukurwa. Icyo cyemezo cyateje impaka muri Uganda no hanze yayo, aho imiryango mpuzamahanga irengera ubwisanzure bw'itangazamakuru n'uburenganzira bwa muntu yamaganye ifungwa ry'ibitangazamakuru, yavuze ko rishobora kubangamira ubwisanzure bwo gutanga no kwakira amakuru. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikiriye muri Kongo Kinshasa, abanyamakuru bakozeje bamwe no barandika banditswe raporo nshya y'itsinda ry'impuguke z'umuryango w'Abibumbye kubera muri Sezo bwa Kongo igaragaza ko ingufu za M23 zageze ku barwanyi bigiye ku 30, umubare uvuga ngo yongereye cyane ugereranyije n'ibyari bizwi mu myaka yashize. Mu gika cya 65 cy'iyo raporo, impuguke za Loni zavuze ko ingufu z'abarwanyi ba M23 zigereranwa n'abagera ku 30. Raporo isobanura ko umubare utari w'abarwanyi ba M23 gusa nk'uko wari isanzwe izwi, ahubwo wazwatanijwe ibyiciro bitandukanye by'abarwanyi muri iyo ntambara. Harimo Noye Dure M23 igizwe n'abayobozi umutwe wa SNDP n'abari bagize M23 kuva washingwa bwa mbere, harimo n'abinjwe kuva 2021, harimo abakomoka muri diaspora n'abaturutse mu nkambi z'impunzi zo mu Rwanda. Raporo kandi ivuga ko muri bano basirikare mu 30 hanarimo ibihumbi by'abasirikare ba FARDC, abo polisi ba Kongo n'urwanyi b'abazarendo bafashwe cyangwa se binyuze kuri M23 nyuma y'ifatwa rya Goma, ndetse n'abanyamuryango w'inzego z'umutekano zivanze n'imitwe mishya. Ku bijyanye n'imiterere y'ubuyobozi, raporo igaragaza ko ubuyobozi bwa M23 mu gisirikare bwakomeje kuyoborwa na Jean Sultani Makenga, nubwo ngo yagiye ahura n'igitutu n'amakimbirane imbere mu mutwe ndetse no ku ruhande rw'u Rwanda. Ku ruhande rwa politiki Britara bisimwana ku ntebe nanga bakomeje kubira umutwe, ndetse raporo ivuga ko abayobozi bagisirikare n'abapolitiki bakomeje guhabwa amabwiriza n'ubufasha buturutse muri leta y'u Rwanda no mu nzego zayo z'ubutasi. U Rwanda ntacyo ruvuga ko iyi raporo nshya ariko rwakunze kurenga cyane izayibanjirije ruzishinja kubogamira ku ruhande rwa Kinshasa. Raporo inagaragaza ko hagati y'abayobozi ba politiki n'abagisirikare M23 hakomeje kubamo kutumvikana. Ivuga ko mu gihe bamwe abayobozi ba politiki barimo ku ntebe nanga na Joseph Kabila bashinjwa kugira intego gufata ubutegetsi Kinshasa, benshi mu bayobozi ba M23 bo batifuzaga kwagura ibikorwa bya gisirikare birenze na Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Ku bijyanye no kwinjiza abarwanyi, raporo ivuga ko M23 yakomeje gushaka abantu bakuru n'abana, bamwe ku bushake abandi ku gahato. Ivuga kandi ko bamwe bahoze muri uwo mutwe batangaje ko bakorewe iyicarubozo ndetse yakabona kwicwa, ko bashinjwa kugerageza guhunga mu bigo by'imyitozo cyane cyane Rumangabo. Nubwo ngo baratoroka M23 yakomeje kwiyongera cyane cyane mu wijwe ku gahato, raporo ivuga ko uwo mutwe wakomeje kugerageza gukura abasirikare ba FARDC n'abayobozi b'abazarendo binyuze mu kubashukisha amafaranga kugira ngo bawuyoboke. Iyi raporo ije mu gihe M23 ikomeje kugenzura ibice byinshi mu burasirazuba bwa Kongo nyuma y'uko yagabye ibitero byayesheje gufata imijyi irimo Goma, Bukavu na Uvira, ndetse ikanemeza gushyira inzego z'ubuyobozi n'imiterere y'imisoro mu duce igenzura. Iyi raporo kandi ivuga ko ingabo z'u Rwanda zikomeje gukorera ku butaka bw'icyo gihugu kandi ko umubare wazo ushobora kuba ari hagati mu 12 na 18. Mu gika cya 93 cy'iyo raporo, impuguke za Loni zivuga ko mu kubuza ko umwaka ushize muri Kivu y'Amajyepfo hari hagati y'abasirikare 810 ba RDF, mu gihe Kivu y'Amajyaruguru yarimo abasirikare hagati mu 608. Raporo ikomeza ko nta bimenyetso byerekana ko izo ngabo zigeze zikurwa muri Kongo nyuma y'icyo gihe, ahubwo ngo habayeho gusimburana ko abasirikare no kohereza abandi bashya kugeza igihe raporo yasohokeye. Impuguke zivuga kandi ko RDF yakomeje guha M23 ubufasha bukomeye mu bikorwa bya gisirikare, burimo kohereza ingabo zidasanzwe, gukoresha drone, ibikoresho by'intambara, ibikoresho ikoranabuhanga rigezweho, ibikoresho byo guhungabanya itumanaho ry'umwanzi, ndetse n'ubushobozi bwo kohereza vuba ingabo n'ibikoresho ku mirongo y'urugamba. Raporo yavuze ko nk'ubu igitero cyasize M23 ifashe mu mujyi wa Uvira mu kubuza ko umwaka ushize u Rwanda rwohereje abasirikare barenga 8,000 barimo mu mutwe w'ingabo zidasanzwe hamwe n'ibikoresho bya gisirikare biremereye. Ivuga kandi ko icyo gikorwa cyari cyarateguye mbere kandi ko cyari kigamije gufasha M23 kwagura ibice igenzura. Mu yandi makuru akuye muri iyi raporo, impuguke za Loni zavuze ko RDF yari ifite ibirindiro ku mirongo y'imbere y'urugamba, ikagira uruhare mu gufunga inzira z'ibitero no gushyigikira ibikorwa bya M23 mu bice bitandukanye byo mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Raporo inashidikanya ku mpamvu u Rwanda rwagiye rutanga zo kuvuga ko ibikorwa byarwo bya gisirikare bigamije kwirwanaho no kwiterabwoba ry'umutwe wa FDLR. Impuguke zavuze ko zabonye ibikorwa bya RDF byabereye no mu duce turangwamo FDLR, harimo no mu gitero cyagabwe kuri Uvira. Ku rundi ruhande, leta y'u Rwanda yakomeje guhakana ibyo birego. Kigali ivuga ko raporo z'itsinda ry'impuguke za Loni zidakunze kwita ku makuru yose yatanzwe kandi ko zigaragaza ishusho ituze y'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. U Rwanda ruvuga ko ingamba zarwo z'umutekano zishingiye ku kurinda umutekano warwo no guhangana n'imitwe irimo FDLR ifatwa nk'iteje ikibazo ku mutekano w'u Rwanda. Mu bice bimwe na bimwe by'isi nka Ukraine, Myanmar n'Ubuyapani, leta y'Ubushinwa ishinzwe gukoresha diplomasi y'amasura abiri ngo nta mayeri yo gusezeranya ku
kugaragaza amahoro, ubufatanye mu bukungu n'umutekano mu karere mu gihe bushyira igisirikare cyabwo imbere kandi bugafata ingamba zituma intambara ikomera nko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Sudani. Ikinyamakuru Africa Defense Forum kivuga ko ari ingero no muri Afurika aho ibikorwa bya Beijing bitavuga rumwe cyangwa se binyuranye n'ibyo busezeranya. Bivuga ko mu ntambara y'abenegihugu muri Sudani Ubushinwa buvuga ko bushaka amahoro nk'umuhuza ushoboka, ariko iyo ngingo itandukanye cyane n'ubwiyongere bw'intwaro zikorwa n'amasosiyete ya leta yabwo bigatuma intambara ikomeza kubera ibikoresho impande zombi zihanganye. Umusesenguzi mu bijyanye n'imibanire y'amahanga Samir Bhattacharya yavuze ko diplomasi y'amasura abiri y'Ubushinwa irimo gukoreshwa muri Kongo Kinshasa, aho ngo bwagiye bufatanya na guverinoma mu gihe bukomeza umubano mu bya gisirikare n'ubukungu n'u Rwanda na Uganda. Impuguke zigenga z'umuryango w'ubugezi zikaba zishinja ibihugu byombi gushyigikira inyeshyamba za M23. Mu nyandiko yo ku itariki 11 Gicurasi, Bhattacharya wo mu kigo cy'ubushakashatsi cya Observer Research Foundation yaranditse ati ibikorwa byongera bya gisirikare n'inganda za gisirikare bya Beijing mu karere byerekana inzira ifunganye kandi yo gusarurira mu nduru ishobora kongera umutekano muke. Iyi diplomasi y'amasura abiri igamije kurinda diplomasi no kongera ijambo ishobora guhungabanya iri shoramari bashaka kurinda. Bivuga ko ibyibanze bishishikaje Ubushinwa muri Kongo bishingiye ku bukungu, amasosiyete afitanye isano rya hafi na Beijing agenzura igice kinini cy'ibirombe bya Kuruta, Kubarite, umuringa na uranium, kandi ingabo za Kongo zorejwe kenshi ibirombe by'amabuye y'agaciro mu burasirazuba bwa Kongo kugira ngo zirinde umutungo w'Ubushinwa. Mu burasirazuba imirwano ikomeje hagati ya leta ya Kongo n'inyeshyamba za M23 igaragaramo indege zitagira abapilote n'intwaro z'Abashinwa ku mpande zombi. Bhattacharya yaranditse ati Ubushinwa bwateye inkunga gahunda y'imyitozo ku bashinzwe umutekano muri Kongo, butanga ubufasha bw'ibikoresho kandi bushishikariza ingabo zaho kurinda ibirombe by'amabuye y'agaciro acukurwa n'Ubushinwa. Ati uburyo butuma Beijing irengera inyungu zayo mu gihe ikomeza kugaragaza isura y'igihugu cyubahiriza kutivanga nka politiki yacyo. Abahanga bavuga ko mu gukomeza umubano mu by'umutekano icyarimwe na Kongo nabo bahanganye nabo, Ubushinwa butuma amakimbirane akomeza mu gihe buvuga ko bushaka amahoro. Mu myaka yashize Norinco, uruganda runini rucuruza intwaro mu Bushinwa hamwe n'andi masosiyete mu Bushinwa, ngo yagurisha kurwana imbunda za Artillery n'izindi ntwaro. Hagati ariko kandi Kongo Kinshasa yaguze icyiciro cyayo cya mbere cya drone 3 zo mu bwoko bwa CH4 muri China Aerospace Science and Technology Corps muri 2024. Bhattacharya yaranditse ati ku ruhande rumwe Ubushinwa burashaka umutekano muri Kongo kugira ngo burinde ishoramari ryinshi mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ati ku rundi ruhande ariko gukomeza gukorana n'ibihugu bituranye bigabanya ubushake bwo gufasha icyemezo gifatika mu makimbirane no mu karere. Mabwire kandi ko umutwe witwaje intwaro MLDP twirwaneho watangaje ko rasiye mu mujyi wa Baraka muri teritwari ya Fizi kajugujugu ebyiri z'igisirikare cya leta ya Kongo. Aya makuru yemejwe n'umuofisi bakuru wa MLDP twirwaneho asobanura ko izo ndege zarashwe ubwo zari zivuye kugaba ibitero muri komine Minembwe ihuza Fizi, Uvira na Mwenga. PC Mavuga yavuze ati MLDP twirwaneho yizihije ubwigenge nyuma yo kurasa kajugujugu ebyiri za FARDC muri Baraka zavaga muri Minembwe. Mbere yuko aya makuru yemezwa ku kibuga indege cya Baraka havuzwe iturika ridasanzwe bivuga ko habwa igitero cya drone. Aya makuru avuga kandi ko drone yarashe ikigo cy'ingabo z'u Burundi kiri muri Baraka izagiye gufasha Kongo Kinshasa guhangana na MLDP twirwaneho niho rya M23. Ingabo za Kongo zifatanije n'iz'u Burundi, FDLR n'imitwaza rendo P5 n'abacancuro b'abanyamahanga bimaze iminsi bigaba ibitero muri Minembwe. Iyi mitwe y'ingabo n'inyeshyamba byagerageje gufata Minembwe hagati muri Kamena uyu mwaka, ariko MLDP twirwaneho igisubiza inyuma ibifashijwe na M23. MLDP twirwaneho na M23 byamenyesheje umuryango mpuzamahanga ko mu gihe ibitero bikomeje bizakomeza kwirwana no kurinda abasivile bugarijwe. Umutwe wa M23 watangaje ko ingabo za leta ya Kongo zagabye ibitero byinshi mu duce dutuwe cyane n'abaturage by'umwihariko Impati, Nyange n'Abibwe muri grupe Mabashari Mokoto. Uyu mutwe uvuga ko muri ibyo bitero izo ngabo zarashe abaturage zikoresha imbunda za SMG bikaba byahitanye umuturage umwe abandi barindwi barakomereka. M23 ivuga kandi ko izo ngabo zakoze ibikorwa byo gusahura zikajyana ihene 45 z'abaturage, ibintu bivuga ko byaruje gukomeza ubukene n'ibibazo byugarije abaturage baho. Nk'uko uyu mutwe bivuga bakomeretse bari kuvurirwa ku kigo nderabuzima cya Mati aho bari guhabwa ubuvuzi bukenewe. M23 yavuze ko yamaganye yivuye inyuma ibyo yise hohoterwa rishya rikorerwa abasivile, ivuga ko ari ikimenyetso cy'ibyo yise politiki y'iterabwoba ikorwa n'ingabo zifatanije na leta ya Kongo Kinshasa. Mu mutwe watangaje kandi ko kubera ibyo bitero bikomeje kwisubiramo ugiye ukaza ingamba z'umutekano mu duce ugenzura kugira ngo wirinde ibitero bishya urinde abaturage ndetse n'imitungo yabo. Naho u Rwanda rwasabye Urundi guhagarika uruhare rwabwo rutaziguye mu makimbirane no kubera muri Kongo Kinshasa. Ni itangazo ryatangiye mu biganiro byabaye hagati y'ibihugu n'intumwa yihariye ishinzwe gukurikirana uburenganzira bwa muntu bwifashe mu Burundi. Hamwe n'u Rwanda rwasabye Urundi gushyira imbaraga mu kunoza uko iburizwa uburenganzira bwa muntu mu gihugu bwifashe. Rwasabye kandi Urundi gukora impinduka zifatika kandi zizewe mu gihugu, korana mu buryo bwubaka ku byerekeye isuzuma ngarukagihe by'uburenganzira bwa muntu UPR hamwe n'inzego z'amasezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu, gukorana n'inzego zo mu karere zibishinzwe no kongera kugirana ibiganiro n'ibiro bya komisiyo y'umuryango w'abibumbye ushinzwe uburenganzira bwa muntu. Rwashishikarije Burundi gufata ingamba zifatika zo kubaka icyizere mu baturage, kwagura ubwisanzure n'uruhare rw'abaturage mu buzima bwa politiki no kwemeza ko inzego z'igihugu zirengera uburenganzira n'icyubahiro by'abarundi bose. Hanyuma nyuma y'imyaka 66 Kongo Kinshasa ibonye ubwigenge, igihugu kitageze ku ntego ndetse ngo bisa nk'aho imyaka yose ku isi yahuriye muri Kongo Kinshasa, yabitangaje ku cyumweru tariki 30 Kamena mu nyigisho yatanze Museveni muri Katedrali ya Notre Dame di Congo i Kinshasa, umuhango wo kwizihiza isabukuru y'imyaka 63 Kongo imaze ibonye ubwigenge ibikuye ku gihugu cy'Ububiligi. Mu
butumwa bwa Kardinali Fridolin Ambongo yavuze ko igihugu gikwiye kwirebera mu ndorerwamo kikemera aho cyatsinzwe. Ati ntawabihakana nyuma y'imyaka 36 ubwigenge twese hamwe twarananiwe. Kardinali Ambongo yavuze ko amagambo yavuzwe ku itariki 30 Kamena ubwo Kongo abonaga ubwigenge yari yuzuyemo icyizere cyo kubaka igihugu gishingiye ku bwisanzure, ubutabera, amahoro, umwe n'iterambere. Icyakora yibaje niba iyo ntego yaragezweho. Ati uyu munsi tugeze yavuze ko Kongo ifite umutungo kamere mwinshi n'ubushobozi bwo kuba kimwe mu bihugu bikomeye muri Afurika, ariko imyaka 36 ishize igaragaza ko ibyo bashaka ubwigenge bifuzaga bidakorwa nk'uko byari byitezwe. Ati kwemera ko twarananiwe ikimenyetso cy'ubunyangamugayo mu mitekerereze no mu mutima. Arikepiskopi wa Kinshasa yavuze ko Kongo yazajwe n'intambara ziri mu twirenga ijana, ingabo z'amahanga ziri mu gihugu, ibibazo byugarije abaturage birimo kubura amazi, ibiryo, ubuvuzi, kandi biri mu bice byose kugeza Kinshasa. Ati bisa nayo imyaka yose yo kwise uri muri Kongo Kinshasa. Kardinali Fridolin Ambongo uhangara ubutegetsi muri Kongo Kinshasa akavuga ibyo abona bitagenda mu gitambo cya misa, yibaje niba koko gutekereza guhindura itegeko nshinga ari cyo gisubizo gikwiriye kurusha ibindi. Ati turi gutekereza ko guhindura itegeko nshinga tugamije manda ya gatatu ari cyo gisubizo cy'ibibazo bikomeye by'abanyekongo koko. Ubu Kiliziya Gatolika n'ubutegetsi muri Kongo Kinshasa ubu bari imbiri bapfa yuko inama y'Episkopi Gatolika muri Kongo yewe ikagaragaza ko guhindura itegeko nshinga rya Kongo bizagumisha kidi ku butegetsi gusa kandi bidakwiriye. Mu gihe cyo kwizihiza umunsi w'ubwigenge bwa Kongo Kinshasa ku itariki 30 Kamena, umuyobozi w'abarwanya ubutegetsi muri Kongo Kinshasa Martin Fayulu yamagariye abaturage kurwanya icyifuzo icyo ari cyo cyose cyo guhindura itegeko nshinga, ahubwo no gusaba Perezida kwegura. Martin Fayulu yashinje akomeje ubutegetsi bwo gukoresha imitwe yitwara gisirikare n'ibinyoma mu kurwanya ibyifuzo by'abaturage birwanya ivugurura ry'itegeko nshinga. Kubera impamvu nk'uko ikinyamakuru Kivu Post kibyandika, Fayulu yamagaye abaturage ba Kongo kwitera urugendo rukomeye kuri uru gihugu ku itariki 8 Nyakanga rwo gusaba Perezida kwegura, bamushinja gushaka kurenga ku itegeko nshinga. Martin Fayulu atereka tuvuge oya kwindura itegeko nshinga rya Kongo kandi uzi ko Tshisekedi yegura kubera gushaka kurenga ku mategeko shingiro. Yashimangiye ko atavuga no muri ivugurura ry'itegeko nshinga ryo ryose, abona ko runyereje n'inyungu z'igihugu no kuba igihugu kigendera ku mategeko. Ibiravugwa mu gihe umushinga w'itegeko muri referendum wamaze kwemezwa imitwe yombi inteko ishinga amategeko, umukuru w'igihugu cya Kongo Kinshasa akaba yaramaze kohereza inyandiko mu rukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga kugira ngo ruyemeze. Impaka zirakomeje kujyanye no kuvugurura itegeko nshinga rya Kongo, ikaba ari ingingo ikomeje guca mu bice mitwe ya politiki na societe civile, politiki